Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, saya tunjukkan cara untuk muat turun deskripsi tugas JD, Job Description dan My Portfolio dalam Hermes. Mula-mula sekali kita typekan Hermes 2.0. Okay, kita klik Hermes 2.0. Masukkan ID pengguna dan juga kata laluan dan klik hantar. Yang pertama, saya akan muat turun Job Description JD ataupun deskripsi tugas. Okey, kita pergi dekat data perjawatan dan saya klik deskripsi tugas. Dekat sini dipaparkan deskripsi tugas. Okey, kita pergi sebelah sini. Okey, bahagian fungsi dan kita akan klik selenggara komponen deskripsi tugas. Baik, sekarang saya akan klik pada nama saya yang tulisan biru ni. Okey, kita boleh nampak dekat sini jana dokumen JD. Okey, saya klik kat sini. Di sini saya pilih grade jawatan. Klik cetak. Ini kita klik. Dan saya klik PDF. Deskripsi tugas cikgu telah pun disimpan di dalam PDF. Baiklah, yang kedua saya tunjukkan cara muat turun My Portfolio. Okey, ini tadi data perjawatan. Sekarang saya klikkan My Portfolio. Sebelah kiri ini adalah fungsi dan klik pemilik kompetensi. Sekarang saya akan klik tulisan biru My Portfolio versi 1. Saya klikkan tulisan biru di sini, muat turun My Portfolio. Okey, saya klik kat sini dan saya klik PDF. Okey, di sebelah sini cikgu boleh nampak deskripsi tugas telah pun disimpan di dalam PDF. Begitu juga dengan My Portfolio. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.